Assalamu alaikum, туғандар амансыздарбы? Биздин Байкеже каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн чыла 27-июль 2025 жыл Ош Уна базарында туғандар. Бул видеобузда жалаң ушул мерс болот туғандар. Мерс сүйүүчүлөр барбы? Лайктардан басып, колдоо берип, комментарий калдырып, ушул биздин Байкеже каналына туғандар сөзсүз катталып коюңуздар. Биз буйрусак колдон келишинче тартып чыгарабыз. Бисмилла деп ишибизди баштадык. Ушунун абасындагы лабес астындагы ушул мерстерди колдон келишинче тартып чыгарабыз. Мына 211 маркадагы мерс туғандар. 2000 жыл экен, 3 объем, бензинди, телефон номерлер 78 93 90 бирок бунун акчасы жазылып тур. Эми кийинки мерсибиз болсо, мына туғандар 2006 35 объем, бензинди $16,200, 20 менен 43 39 56. Мына туғандар. Мен анча машинанын маркасын жакшы билбейм, туурусу аны өзүңүздөр карап түшүнүп аласыздар. Мен буюрса колдон келишинче тартып чыгарабыз биз. Мына туғандар. Кийинки мерсибиз. Мерс сүйүүчүлөр барбы туғандар? Автомат коробка. Пробег көрүнбөйт, жазылаптыр, чыкпайт экен. Жылы 99, 2-4 объем, 13 расход дейт, 515 миңге. Телефон номерлер 59 менен 99 60 19. Мына туғандар көрүңүздөрчү. Мерс сүйүүчүлөр барбы, агалар, достор, инилер, лайктардан басып буйрса. Кийинки мерсибиз жылы 99 экен, 1.8 объем, адмен бар дейт, 520 миң акча дейт. Баасы, телефон номерлер. Мына туғандар, өзүңдөр шашпайсыз. Пауза кылып, чалып сүйлөсөңүздөр болот номерлерин карап. Автомат коробка. Байкеже деген. Дөңгөлөктөр дагы орто абалда экен. Кийинки мерс. Булар 211 беле маркасы. 2004 экен жылы. 1.8 объем, расход 10 дейт. Договор жазып коет, телефон номерлер. Assalamu alaikum. Boğaz kança eкен? Boğaz kança eкен бұл? 600 миң, а? Механика, пробеги көрінбей қалыптыр. Көрінбейт екен, көрінбей қалыптыр емес, көрінбейт екен. Бұғандар. Мерстерді арасынан тауып тартабыз. Кийинки мерсибиз туғандар. Жылы 94 экен, 2 объем, 8-10 расход, телефон номерлер. Люк бар экен үстүндө. Пробеги көрүнбөйт экен. Автомат, механика коробка. Канча экен баасы досум? А? Ким? Кетип калды ол. Канча баасы? Kança eкен баасы? 350 миң да. 350 миң, а? Не işi var? İşi жоқ. İşi жоқ, а bilsa. Раморт бар ашады. Кийинки мерсибиз туғандар. Биринин телефон номерин жазып коюп, уктап ойгот беле коелчу. 211 беле булар. 2001 жылы 3 объем, $17,900, телефон номерлер 0703 менен 47 39 97 экен. Буйрса кийинки машинабыз. Туғандар, мен туурусу машинанын анчалык маркасын көп деле биле бербейм. Мына мерс барактарга билгендер комментарийге жазып, буйрса эми үйлөнөбүз дегендей. 2005 экен жылы 35 объем.
799 мың жазып қойды телефон номері. Тура түсінесіздер деген жақсы ойдабыз. Комментарийге білгендер жазып қойыңыздар. Алардың арасынан қарап тартып өреді. Білген маркаларымы айтамын, анан егер білбегендерді комментарийге жазып қойыңыздар өзіңіздер. Мерсин басын жазылды екен. Басын жазып тұр. 2001 екен жылы. 580 мың жазып тұр. Телефон номерлер. Қара салонды. Автомат коробка. Кейінгі дағы Мерседес. Бұл видеода жалаң Мерседес болады. Бірақ бұның басын жазбақ бір. жылы 22 дизель екен, телефон номерлер. Бас, қанша екен екен? 360 мың? 360 мың, механика коробка. Кейінгі Мерседес оғандар жылы 2000 екен. 2.7 объем, 6.7 расход дизель екен туғандар, 620 мың телефон номерлер. Қызық болса чаластар. Автомат коробка. Автомат коробка екен бұндағы. Басы 540 мың, жылы 2000, 3.2 объем, телефон номерлер. $390 жазып тұр, автомат екен туғандар. 2001 екен жылы. 2 объем, телефон номерлер. Автомат. Тоқсан төрт екен. 11-12 расход, 3.2 объем екен туғандар. Телефон номерлері сенасын жазбаптыр. 50 менен 16 87 67. Кожаный салон, автомат коробка екен. Пробеги 369 мың. 369 мың. Дөңгелектер өзгеше ғой. Титановый дискада екен. Люк бар екен туғандар. Кейінгі Мерс ақшасын жазып бастыр. Туғандар мынау үшін деп бұйырса видеоңызды жиынтықтайыз. Қолдау ретінде лайктардан басып бұйырса.